In Texas, they made a study in 2019. Is any crime? It's just not correct. But I'm not going to debate that. I just proved it at its face because they commit a crime by being here every day. That is a crime. Okay, once they are here, what kind of crimes are they committing? Which is okay. Well, they're 26%. Okay. Do you know the name Lake and Riley? No, educate me. Oh, you don't? No. Do you know? Wow. Do you know the name Rachel Morin? No, I don't. Wow. Wait, educate okay. me. What? So Lake. iryo jwi mwumva ni iry'uwo bita Charlie Kirk. Charlie Kirk ni muntu ki? Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru yashenguye abaturiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni inkuru yashenguye imitima y'abantu by'umwihariko banaturiye iyi si yaremwe na rurema. Charlie Kirk amazina ye nyakuri ni Charles James Kirk. Akaba yaravutse tariki 14 Ukwakira 1993 aho bita Arlington Heights muri leta ya Illinois, aho akaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Charlie Kirk ku myaka 18 yashinzwe ikigo cyitwa Turning Point USA. Akaba cyari ikigo cyari kigamije gushishikariza urubyiruko by'umwihariko abanyeshuri bo muri za kaminuza ndetse n'amashuri yisumbuye gufata umurongo wa politiki y'abanyamerika b'abakonservative. Akaba ari umurongo wari ugizwe ahanini cyane n'abarepubulika. Yashinze kandi amashami nka Turning Point Action, cyari ikigo gishinzwe ibikorwa bya politiki. Nanone anashinga ikigo cyitwa Turning Point Faith, akaba cyari ikigo cyashishikariza abantu kumva politiki ishingiye ku myemerere y'abakristo. Charlie Kirk akaba ari umuntu wakoze umwuga w'ubunyamakuru ndetse akaba ari umwanditsi w'ibitabo. Charlie Kirk akaba ari n'umuntu wayoboraga ibiganiro kuri radiyo ndetse na za podcast. Ahanini benshi bakunda kwita Charlie Kirk Show, kikaba cyari ikiganiro cyabaga gikunzwe n'abantu benshi batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Politike n'ibitekerezo bye byagaragazaga ko ari umurwanashyaka ukomeye cyane w'ishyaka ry'abarepubulika. Akaba ari n'umuntu wanashyigikiye Donald Trump mu matora ye aheruka. Akaba nanone ari n'umuntu ugendera ku myumvire y'icyo bita MEG, abantu benshi bakunda kwita ngo ni Make America Great Again, biri mu magambo y'impine wasoma mu Kinyarwanda MAGA. Akaba ari umwe mu bantu bamaganye ibintu bikurikira: icyo bita woke culture, benshi bakunda kwita imyumvire misha y'akarere ka liberal. Akaba ari n'umuntu wagiye ugira icyo bita critical race theory. Akaba ari inyigisho zishingiye ku ivangura rishingiye ku ruhu. Ahanini muzi ko abanyamerika bakunda kugira iryo rondaruhu. Akaba ari umwe mu bantu batabyemeraga ko habaho ivanguraruhu ku baturiye Amerika yose. Akaba ari n'umuntu wamaganye cyane ibyerekeye imibonano mpuzabitsina ku bantu bahuje ibitsina. Akaba nanone yari umuntu wari uzwi cyane mu rubyiruko kubera uburyo yabashaga kubageraho akoresheje imbuga nkoranyambaga, ibiganiro n'ibikorwa by'amahuriro. Urupfu rwe Charlie Kirk yishwe arashwe tariki 10 Nzeri umwaka wa 2025 aho yari ari muri Utah Valley University, aho ni muri leta ya Utah iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari ari mu nama yarateguwe n'ikigo cye bita Turning Point USA.
wakekwagaho kumwica ni Tyler Robinson w'imyaka 22 bafashwe n'inzego z'umutekano nyuma y'aho habaye iperereza rirerire. Ibyo tuzamwibukiraho Charlie Kirk nuko yasize asigiye urubyiruko rw'abakonservative ishaka rikomeye mu mashuri ndetse na za kaminuza. Abamushigikiraga bamubonaga nk'umuyobozi w'indashyikirwa, ariko bamunengaga bamushinjaga gukoresha amagambo akaza amacakubiri no gukurura ubushamirane hagati y'Abanyamerika. Amagambo n'ibitekerezo bye byavugishije abantu benshi. Icyambere nuko kubyerekeye irundaruhu ari mu bantu batabikundaga cyane, aho benshi bakunda kubyita no rights and civil rights. Yakunze kunenga cyane critical rights theory, inyigisho zivuga ku mateka y'irondaruhu muri Amerika. Bamwe bamushinjaga ko yirengagiza ibibazo by'ivangura byabaye mu mateka y'Amerika. Icya kabiri nuko ku muryango n'imibanire yamaganye cyane uburenganzira bw'abaryamana bahuje ibitsina, aho benshi bakunda kwita abatinganyi mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Yashigikiye ko umuryango ushingiye ku mugabo n'umugore gusa ari ukwiriye gushingirwa, aho umugabo ku mugabo umugore ku mugore atabyemeraga na gato. Icya gatatu ku burezi n'amashuri yakunze kuvuga ko za kaminuza zarenzwe n'inyigisho za liberal, ahanini ziranga abagize ishaka ry'abademokarate. Yashishikarije urubyiruko kudatinya kuvuga ko ari abakonservative. Abakonservative akari abantu bagize ahanini cyane abarepubulika, kabone niyo biga ahantu baba batabashigikira. Yabwiraga abanyeshuri ko bagomba kugaragaza ibitekerezo byabo. Icya kane atabashijeho kumvikanaho n'abantu benshi ndetse na za leta, tuvugaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku byerekeye COVID-19. Mu gihe cya COVID-19 yakunze kunenga cyane ingamba za Leta Zunze Ubumwe zashizeho zo gufunga igihugu, kwambara agapfukamunwa ndetse n'inkingo bateraga abaturage babo. Ibi byamuhesheje gukundwa cyane n'abo ku ruhande rwa Trump, ariko bituma n'abandi bamushinja gukwirakwiza amakuru atari. Charlie Kirk akaba apfuye asize umugore n'abana babiri. Reka tumubwire ngo agire iruhuko ridashira, kandi dukomeze tumubwira ngo rest in peace Charlie Kirk. Ibi nta handi wabisanga, ni kuri Amazing TV Show. Komeze mudukurikirane, tuzatubagezaho amakuru meza ndetse na za documentaire zitandukanye. Komeze mudushigikire, mukore subscribe, like, comment ndetse na share. Tunababwira ko nta handi bari gufasha abantu kuza gukora muri Canada atari kuri Amazing TV Show. Abakeneye gukora impushya z'ibinyabiziga muri Canada nabo batwegera tukabafasha. Turabakunda cyane, naho ubutaha. Imana ikomeze kubana nawe. Ntibikiri inzozi ku bantu benshi bari bategereje kuba bakwifuza kujya mu mahanga, bongeye bashizwe igorora. Mega Global Link yongeye yaje. Abashaka kuza kwiga muri Canada, abashaka kuza gutura muri Canada, abashaka gutembera, Mega Global Link irahari kugira ngo ibafashe. Mega Global Link ifasha umuntu wese wifuza kuba yaza kwiga muri Canada, ushaka kuhatura n'umuryango we wose, ushaka kuza gutembera ndetse n'ushaka kuza gukorayo rwose muri Canada. Mega Global Link irabafasha. Ushobora kuba nanone wifuza kuba wajya mu bihugu by'Uburayi, Mega Global Link irahari ikagufasha mu gihugu icyo ari cyo cyose wifuza i Burayi. Ushaka kujya kwiga, ushaka kujya guturayo, ushaka gutembera, nabyo irabigufasha. Ibindi muzaduhamagara tubabwire ibisabwa byose. Ni ikigo cyizewe kuko ibyo mukorana byose mujya kwa noteri mukabisinyira. Iyo bidaciyemo bagusubiza ibyawe.
murakoze rero mugane Mega Global Link ubundi mutembere amahanga dore ku isi yabaye umudugudu aho washaka hose wahatura.